ዋና ፕሮግራም ገደርሰናል። የዛሬው ዋና ፕሮግራም ሚሞሪ መስጠትም መዝሙሩን ሌላ ማለት ነው የአባቶቻችን በረከት አይደል? እንደሰማችሁት አይደለም ወይ? ዋና ተግባር ነው። ለሚሞሪማ በፈረዳ ማበረከት ትበቃለች ለመስጠት ከተተበለ ነገር ግን ዋና የዛሬው ጉዳይ ትውልድን እንድባርክ ነውና ዋና የተፈለገው። ስለዚህ አሁን እዚህ የተጋበዛችሁ አባቶቻችን ትውልድን የምትባርኩበትን በረከት ታዘጋጃላችሁ። Jesus amana yoko anana yoko tako manchone yoko anana yoko nane ukuyami yoko anana yoko manamaro balami yoko anana yoko maskallegi mare yoko anana yoko amokitane yoko anana yoko yoko anana yoko Jesus yo mantigone Nesemiomine Anani hukman naronde Nesemiomine Masya mukenti gonde Nesemiomine Marayo man naronde Nesemiomine Yoko ananati 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 ወደኖኔ ኢየሱስ ዮማኒ ወጮቤ ሳጫውተንሚ ኢልኮሎም ጫካ ዊልሾሉን ባሩተንሚ ወደንገትምን ኢየሱስ አጋኮ ሊረሜን መካ ኢታጉለስ መሆው ዮኮ ሄቺ ቤቺ መበጦኮ አናናቲና አይሉዊን ሴም ሎፖሃኔ ኡልማስና ኢወንነሚ ኢሆኬቺና ኢየሱስ ከሚሳዮ ያቡና ለሞሽኖሶ ካሴት ማሶን በሳቲው ማሶን kusa sermanche gash matose gash sabele niyai amu nes nasika isu indakema kase elsa simu lamo tiwi maso simu lamo anes lamo bunde na fiso yo bebeke imane yo wa isu saso kalam nes itama wake kumanches kasa kana kitu bana Jesus will be okay with one of them. America, I got no chicken for home. Kabalaya, ito magpalayo, aganan na magpalayo, balan na magpalayo. Kabalaya, iwapo yung kawawa ito, ito balayo, isip kabalayo. Andi loro kujabai la witi mazmur masuna we shukaman kabal bogala yomo itombe takan don alla ondo durapi orku koki kabal sanyori mana te bogala ya koki apari itombe orku koki kabal undam balami gaze hukui kabal la moyo itombe no awata kabuni kamal amol to mana ka ke orku kya ke orku ko to ke kamal ke kamal ka ne ito ke aba mo yana wana mo kina aba mo e ani ko manni kamal ko gala yo kamal ko gala yo ko balla orki ko balla ne so ni waki awala itamama dukta waki su bisa dasan karat chafebe Kinu wannan ne wanda ne to fel orki o magan wanda ne masu malai orkawa amen anga bisa Eka berkata
arban es kalau arban jamu itu PTB sama itu benar itu bantu ayam pakai sidang mau itu turun mungkin kemana kemana itu sampai kalau kita nanti mau lagi mau itu nada itu masih akan benda arban itu di TV wala di TV kalau kita sekarang ini kisah ya Kutiranci kataran tidak somni wah mengenai gotan tidak mungkin gotan baru sekarang cina promo murah beda Yesus sakit mazmur mai sama promo iya nanti na gue marmui ni kanikul dan be foto tadi ukicu Woyena dar dosa marmui harat chakoro mata waren demo Kristoa harat chomone woyya yena marumara chomone iyo misoga afurunge yonne kido haratchi bari waro isnomoyo Muramo beda Yesus ante ya tawa warwa kamere dosa bini mat bandoron ya sigare mana kuat ini hakka urata ada dasar manu Islam kita untuk manik oh iya hawi dasar kita harus tetap hawi dasar kita harus tetap hawi kita harus tetap terus anda yang dengan kita masih ani os tidak ana pun mau dapat hawa sebulan apa ioson hawa koi kido anda mau sebulan dan nasum kido akan hundi apa kita kada sanjun cara kita masuk masa pakai lain macam umur kita itu ada satu kami more masuk no kami more aku hundi hari amin yo ada tu kumi more mas no ya ini betina senong kumi more aku men wong Joseph aku dipelon amin tapi more ada kan kena wakas amin eshi kawadam fume agar no bikin imane wa masiago Dawite ni kadana nonara kombe haja ko bato Dawit ni wa bikin wa ada tikagi era sage kami more wajari lage kidani Dawit jawabu ka yosinami zamar ku zamasi sukun Kaki orada kamu dan kui, muame menirame, diramui, betici yang, man kami besok kami dah mayo, kagan nota, kiyate masuk, Yosef sekian ini, kiyana bawa kau beti, itu sekarang kanyo, itu rawanyo, kiyo, mungkin Amerika dah kuyana pada nama Dawid masa sim kabe yishbo to ana bom yabai yedro shotat ina bawra ya በመከራከር እግዚአብሔር ይስማ አሜን ያዕቆብ አምላክ ስም ያግኝ አሜን ከመቅደሱ ረድኤትን ይላክልን አሜን ከጽዮን ያጽና አሜን ቁርባንን ሁሉ ያስብልን አሜን የሚቃጠል መስዋዕትህን ያለምልምልን አሜን እንደ ልብ ይስጥህ አሜን ፈቃድህን ሁሉ ይፈጽምልን አሜን ዮቦ
eda kido suwadi nuwon kaba mondo mi macen somani hundim kami more masi amen asenam why don't be galati ikon hallelujah mazaf kudusan wajukui masi kuyami masi omo yukisan kabal wa masi kuy masi o manikaka mas kiduan apon amen mas kaulan apona amen mas zamaro kelun sababo kelun kala sakaracha hundicho den kuna kabeyon asheru mas apon amen nese wogel siremi takko mati bisat mati bilokai mati tipe mishola yone yuko izamarame elo de mazurina ni osina uwa imane lombadona hallelujah kabale more ne batamuk mazuri nese sad lohay tip mishoba ibon amen qaray kunim zamariano bet kristan gasano anno abo masin kuy nishumo kundicho masin kuy don hundanne kamazuri kabimori kiaka don hundichi masin kuy hewon amen masi ambe kabimori abitaken gerantika gadani awate lasanjik lubancha የዚህ በላይ ባለቤት ዳዊትና ቤተሰቡ ናቸው። ለዚህ ትውልድ በረከት ምክንያት እንዲሆኑ በሕፃናቶቹም ላይ በባለቤቱም ላይ በሱም ላይ እጅ ጭነው እነዚህ አባቶች ይጸልያሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር ራእያችሁ እንዲያሰፋ እግዚአብሔር እንዲያረማምድ ከወሸን ያ በተከናከረ ኢየሱስ ማይከላክ ተደረሰ ፕሬዝዳንት ቄስ ሆነ እና ለብዙ ምሁራን አባት የሆኑ ዶክተር ሊሆኑ ጥቂት ጊዜ የቀረባቸው ግን ወንጌላዊ ዳንኤል እንዲጋብዝ ደስ ይላልና እንግዲህ ይሄ ነገር እንዳይቆት ወደ ልጁ እንዲተላለፍ ወደ ትውልዱ እንዲተላለፍ ይሄ መልካም ራእይ እናንተ ወደዚህ መጣችሁ እጅናችሁ ጸልዩ። ቄስ ብዙኔ ይጸልዩ ይሄንን ሰዓት ይተማመነ ያለው ልዑል እግዚአብሔር ክብር ላንተ ይሁን። ሰው አለ እግዚአብሔር ሰው አለ የልብ ሰው አለ ምስጢር የሚሰማ ሰው አለ አሪቆ የሚያይ አለ በትውልድ መካከል ብርሃን አለ ሰማይ የተገለጠለት ሰው አለ። ክብር ላንተ ስለ ዳዊት ተባለ ስለ ባለቤቱ ተባለ ስለ ብላቴናቸው ተባለ። ይህንን ታላቅ ሰማያዊ አጀንዳ እንዲሰራ መንፈስ ቅዱስ አቅም ስለሆንከው ራእይ ስለሆንከው በርታት ስለሆንከው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባርከናል። የተባረከ ይሁን። ይኸው እጆቻችንን በወንድሜ ቤተሰብ በወንድሜ ላይ ጭነናል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ራእያቸው በፍጥነት የሚንቀሳቀስ ይሁን። ትውልዳቸው የተባረከ ይሁን። ዘመናቸው የተባረከ ይሁን። ኃይላቸው የታደሰ ይሁን። መርገም የተሰበረ ይሁን። የእግዚአብሔር እጅ በላያቸው ላይ ይብዛ። አባ አብርሃምን ባረከው። የአብርሃም በረከት በይስሐቅ ላይ አረፈ። የይስሐቅ በረከት በያዕቆብ ላይ አረፈ። የያዕቆብ በረከት በዮሴፍ ላይ አረፈ። የዮሴፍ በረከት በልጆቹ ላይ አረፈ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በወንድሜ ቤተሰብ ላይ በረከት ይረፍ። የማይጠፋ በረከት ይረፍ። የመዝሙር ኃይል ደግሞ እንዲገለጽልኛለሁ። ከፈቀድከው ከወደድከው ይህ መልካም ምንጭ በዘመኑ በቤተሰቡ ከጉልበቱ በወጡ ከማይሆናቸው ፍሬ ላይ በጌታ በኢየሱስ ይሄድ። ክብር ላንተ። አሜን። አባቶችን ስለሰጠ እጅግ ደስ ብሎናል። ያልታዩ
ግን ያገለገለ ያልታወቁ ግን የተመዘገበላቸው ማንም ያላያቸው አንተ ያከበርካቸው እነዚህ አገልጋዮች በምድረ ሆሳዕና ላይ በሃዲያ ምድር ላይ በከባታ አካባቢ በዙሪያ ሁሉ ላይ እያቋረጡ ሲያገለግሉ የቆዩ አገልጋዮች ገልጦ እንዲታደሙ ይህን ቤተሰብ ምክንያት አድርጋለና አሁን የወንድሜና የእህቴ የልጆቻቸው በረከት እንዲሁ ምስጋና እንዲሁ ራእይ በሕዝብ ሁሉ ፊት እንደ ፀሐይ የሚታይበት ጊዜ ይሆናል። እነዚህ አገልጋዮች ባርካቸው፣ ቤታቸው ይባረክ፣ ዘመናቸው ይባረክ፣ ወደ ሌላው የማስተላለፍ ጉልበታቸው እንዲበረታ ጸልያለሁ። አሁን ሰማይ ወደ ማየት እንደገና ተወስታቸው ጸልያለሁ። ስለሰማን ተባረክ። በዚህ ጉባኤ ላይ የጌታ መንፈስ እንዲወርድ ጸልያለሁ። በዚህ ጉባኤ ላይ የሚቀበል እንዲነሳ፣ ተከታይ ዘማሪ እንዲነሳ፣ ተከታይ ሰባኪ እንዲነሳ፣ ተከታይ መሪዎች እንዲነሱ፣ ለምሪቱ የሚያስፈልጉ በረከቶች እንዲነሱ፣ አልፎ የሚሄዱ መርገም ሰማሪዎች፣ በረከት ጣሪዎች፣ የእግዚአብሔር በረከት ያረፈባቸው 1 2 3 እያለ በኢየሱስ ስም እንዲሆንላቸው ጸልያለሁ። እስቲ በደንብ አሜን በል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲሆን ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ምድራችንን ባርክ። አገልጋዮች በምድራችን ላይ ይባረኩ። አበሳ ይመታ፣ ጉስቁልና ይመታ፣ የመዝሙር ጠላት ይመታ፣ የስብከትና የቅድስና ጠላት የተመታ ይሆን። የእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ጠላቶች የተመቱ ይሆኑ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክብር ላንተ ይሁን። የቆሙ እንዲንቀሳቀሱ፣ የጫኑ እንዲያነሱ፣ የደከሙ እንዲበረቱ፣ የረሱ እንዲያስታውሱ፣ የወደቁ እንዲነሱ በጌታ በኢየሱስ እንጸልያለን። ጸሎታችንን ስለሰማህ ተባረክ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይቆማሉ። እዚህ ከተጠራ ቁጥር ያልጠሩ ከኛ በፊት የነበሩ ይኖራሉ። በአራተኛ ደረጃ ላይ የተጠሩ ቄስ ደመቀ አቤ አሁን ዳዊትን ከማገድ ሊግ ዳዊትን አንተን በምን ላግዝ ስትል እኔን ሳይሆን አባቶችን አልምሽ ስላት ፈቃደኛ የሆነችው መሲህ ቄስ በኢየሱስ ስም ተስማምተን ይህንን ስልጣን በእርሶ ላይ ጭነናልና አንድ ቃል ያውጡ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የተሰወረን የሚገልጥ በስራው እጅግ የሚደነቅ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ነው። በዚህ አገልግሎት የአገልግሎቱ ተጋሪ ልትሆን አገልግሎቱ ልትጋራ በዚህ ዋጋ የከፈለች እህታችን በጌታ በኢየሱስ ስም እንባርካታለን። ዘመንሽ የተባረከ ይሁን። ሕይወትሽ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በዘመን መጨረሻችን ይባርክሽ። እግዚአብሔር ከፍ ያድርግሽ። ቁርባንሽን ጌታ ይስማ። ዘመንሽን እግዚአብሔር ያለምንም እግዚአብሔር በከፍታና በብዙ በረከት ይጎበኝሽ። ለአንቺ ጉብኝት በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍጠን። በአንቺ ዙሪያ ላይ የሚተቃቅፉ መኖር በስም ስልጣን የተጣለ ይሆን። የተኛው መጋረጃና የተኛው መርገም የተሰበረ ይሆን። ፊትሽን ዘመንሽን እግዚአብሔር ይቀበል። እግዚአብሔር በፊቱ ብርሃን ያብራልሽ። ፊትሽና ዘመንሽ ሁሉ የለመለመ ይሆን። ይህን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጸለይን። አሜን። ለጌታ ይሁን። Yo
ananat yoko Jesus amana yoko ananat yoko Yotako manchone yoko ananat yoko nane ukuyami yoko ananat yoko imanamaro balami yoko ananat yoko Maskalegi marei yoko ananat yoko amokitone yoko ananat yoko yoko ananat yoko Kechi umurane kesan wabad batuku yo zakaras mene hanan wa eko aka untukun tatek debachan wa kit mene amani ga ko hanone lo manani umurane ko fetu wa muko ananatin lama ko am godabonim lawama ko yo ani iskaramuko adanene wa eulasi beta ko ka ko la ko shipare johane Anania Jesus kolinne wa amana yakamketi kon kune seviyomine Jesus yomanti konne ne seviyomine anani hukman naronne ne seviyomine masya mukenti konne ne seviyomine marayo man naronne ne seviyomine yoko ananati yoko ananati yoko ananati yoko ananati yoko ananati yoko ananati Yoko ananati, yoko ananati Wodanone Jesus yomani wochobe isa jawutanimi ilkollom chaka Willi sholun warutanimi wodanigatmin Jesus agako liramen makka Itagules mahawiyoko hechi bechi mabatoko ananatina Ailu winsem lopo hane ulmasina iwaninami iho kechina Jesus yominene yoko ananati Jesus yominene yoko ananati Angu hechtati Jesus yobeyone yoko ananati Jesus yobeyone yoko ananati Nini anane ako mura, nini anane ako mancha, nini anane ako wa kitung negero negecha. Mata pencen dalam cungui hak mater sakil wataku minala bukan zamara. Kaya kata undang kitung dua undang matkan mata ya